Duluan Oma Opundoli Cornelius Opulumoga Boru Tapunan Sian Buta Tapunan anaknya Obat siang kanan Victor Opu si Juli Mangarak Boru Nirajai Boru Pacaitan siang Matio si nomor 2 Pisto Opu Dulbi Mangarak Boru Nirajai Boru Aritonang siang Muara si nomor 3 Satya Bawa sendiri Puliko Boru Raja Mangarak Boru Nirajai Boru Nabi Tubulu siang Nabi Tubulu Bagasan Balige Ima Nafaat Tabalapaluk di Bagasan Nasadari of the Puan Boruna 2 Nabartolo Cipta Teoria Sima Juta Bina Mulion tu Marga Rat Borunami Marga Siahan Selumbar Sito nomor 2 Bumaitan Sima Juta Sudut Palimahon Binopar Parni Popardo Dimayat hidup Batindo Opu Ligom Bodam Tebulu Dimari Dimayat hidup dengan tutup anak Obat Boru Obat Nabarjolo Berubah Torio Simajuta Opu Osdam Mangalak Boru Rajai Boru Hobi Sian Litong Nihuta si borong-borong anak nomor 2 Alfa Diri si nomor 2 siang Huta si borong-borong anaknya 2 anak kedua di komedian di Juta Maharak Boru Rajai Boru Tapunan siap Sipahuntar Damai Bana Popuna anaknya Sada Ima Osdam Lexi William Juta Kapal 5 Nina Tutul nomor 2 Tison Bertono Juta Dapat asotan berbe alai aku umur na boy benyam bahasa asotan mangiru habis maraja inakso ibadah laksoni tu orang bulan nami terlui tu nasa bulan asal buat kamu ditanyang muna akiat 2000 bahasa asotan Boruku Gloria Esra Pepsena Boru Sejuta gambar asautan dobe alai anggo diur atong boy bahasa asautan temuan orang nami amar raja nak suribada tong tunasa bulan nami asal tong dibawa kamu ditanya nami asal atong berkana Tuhurina tutuan nomor 2 Rey Cendigawan Amat Cita Rangalak Boru Rajai Boru Jodang Syarjit Kalang anaknya Obat Nabardolo Jasa Putra Sejuta nomor 2 Robert Panca Ziki Sibajuta nomor 3 Kevin Sibajuta nomor 4 Cornel Sibajuta Boruna Obat Bordi Amat Cita nomor 2 Sita Anggerita Boru Sibajuta nomor 2 Katria Octavia Boru Sibajuta tolu Bebiola Boru Sibajuta nomor 4 Dea Lapide Boru Sibajuta anak nilai tutul nomor 3 Sutua Semua Amanyoka Bangala Boru Rajai Boru Sinaga siap pengururan Boruna Sada Oka Tudita Barnilang Boru Sibajuta nomor sida anak tidak tutul nomor 4 Citua Dopak Amanipani Bangala Boru Rajai Boru siap 3 bulan amalon bicara anaknya tolu Sada nomor 2 Goldrick Yusuf Redo Sibajuta nomor 2 Glenn Repan Danki Sibajuta tolu Brady Galang Gerindra Sibajuta Boruna 2 Garasia Ricky Memori Boru Sibajuta nomor 2 Beta
opat babor anak boru nina tutur obat dapat tolok Rosepine opung Gepria Andos Barhabulian tu Sianipar Taramunga anak-anak dua Edwin Geran Maldiano Sianipar Nangala boru Radai boru Pasar Ibu anak-anak Gabriel Andos Sianipar Ima Nononi Dato Tuan Abion. Nomor 2 Christopher Sianipar dan Marhasotan Tebe Alayako Diwur Nagudangnya Kadungnya Marhasotan Mengidu Habib Tuamang Raja dan daripada Tarlumui Tunasa Hula-hula Nami Asa Diwan Hamu Kita yang muna Angkian Tumibu Marhasotan Boruni lain abion sada Tria Romauli boru Sianipar dan Marhasotan Tebe Alay Ako Diwur Tongdo dan Marhasotan Tebe Mengidu Habib Tuhamu Amang Raja Data Suribada Tarbubomi Tunasa Hula-hula Nami Asa Tong Diwang Kamu di Tangyang Muna Asa Tububu Marhasotan boru nomor 2 Minatuto Cici Mariani Siaham Siap Kinarang dan Rupe dapat berat ini tunggu mengidu kami asa buat kamu di Tangyang Muna boru Minatuto Nortolu Hot Marisi Naidipta Makabulian tu warga putar-putar Siang Marom anaknya Tolu Nikmar putar-putar Boruna 2 Ripka putar-putar Putri putar-putar Febria putar-putar anak nomor 4 Biber Pro Triur Rosepa Manang and Belia Marhamulian tu Sitopul Sian Bahai anak Tolu nomor 1 Bicak Sitopul nomor 2 Kelvin Sitopul nomor 3 Rivaldo Sitopul Boruna Sala Belia Christine Sitopul Ribayat hidup di Opulikum Borabu Bulon Ima Dato Tuan Amion Guar Siada Dahona di Dayangon Naburjol Rosti Batinde Nabi Tumulu Tuhuni Tubu Ima tanggal 10 Juni 1920 anak Banimaon di Opung Benjamin Nabi Tumulu Bor Sian Nabi Tumulu Bagasan Balige di tahun 1950 masuk sekolah SR di Namon duk tamat sekolah SR melanjut pada Namon labuan tukar sekolah guru di Hatigai di dok dalam Dwi SGB duk tamat sekolah SGB di tempat Madinang labuan guru di SD 5 Balige di tahun 1990 Marhasotan Ma Ina Namion dan Tutu Namion Dot Amakta Sadia Harbuan 9 juta Nainang Dung Marhasotan tinggal tu kota Talutu Damang Nainang Dot Nainang Namunjol di hati-hati bertugas di kantor SD Bidana do Damang Nainang di tahun 1900 tugas mak Damang Nainang Laos Damang Nainang Laos Rak do Dainang Damucol alami otik digaji di guru di tigalon inanamion mak haguronna gawe mangulama nasida di Balige Dainang Damucol toktong do mangihut ton Pumuan para dikamis dianggap BP tak paham alai na 3 tahun dan dia mengutuk perbuan di hari para dikamison alam daun kurang kesehatan ni Dato' dari tanggal 10 September 2010 Roma Parsaito Tudai Namon Naburjol dalam masuk rumah sakit Polado seminggu kami di rumah sakit AKB Balige dirawat inap selama 4 hari
dari tanggal 22 September 2010 pukul 00 Borak Madai Nangon pada Potok Kata di ujung di Golu Midai Nangon Nabuk Tuon baru Madai Nangon 22 tahun 2 bulan las maninggal peperangna amang raja inak suri pada pengumuman suri piporan na totol namun anak opat parumain opat Golu opat hela opat pahoktu 20 nini sada nono sada pengumuman sudah obat keluar halak berempang nina tutup sehingga dari pasuk-pasuk parta maaf kami sanggup na peparan na tutup namun ditelikon parta mbak ngaromongi amin. Kami mewakili sian buruh di Nasudun dan Toto Namun Pasahaton oleh ada Perjolo Pasatokama Tuhamu Akka Bulan Nami Semejutak Sekolah Saragina Akka Boru Bere Nanong Mison Produksi kita Karlu Mobina ini Abu Akka Horong ni Bulan Nami Horong ni Tulang Nami Dot Horong ni Tulang Robok Nami Raja Nami Nungma Ringkak Tabain Uloton Isude alani tangian alani bantuan ni hamu akka hula-hula nami deh ana di pasar muna tuhami saya di pasar di sahabat tuhan dewa kami tuhami sude peparan ni dainam na toton jadi lima tujuh di hamu hula-hula nami ala sipur ulat kasadarion asa di pos asa ulat tadi kasadarion hamuma lauli narengan waktu muna area muna na argai ima digokon doro nani ditinggal kamotong ulan muna raja nami pola manobotani gelen muna suasana mana dihorjari tok nihuda waktu muna itik muna na argai tumas selas doro halani apalagi ausad diri pinopernya dua hari tinggal dihitung tahun tumbas sailas dorohaku alai au pribadi sona hitihiat dorohaku nian ala di ulau permodik ni na dua ulau ada dua nanyon permulaan mau ada 6 dihitung nihuta au mulai senaudan sona hitir dorohaku jadi do buado salado sotu nasihatau dan nodai nangodo pinopernya neraku ale mulate mati Tuhan terlumuri di hamu lembaga adat manang horjani tukita terlumuri di bapak kepala desa dia koal waktu munana argai anggia matung di pujan nyario pasu munai tangian munai tuhami pinoper nina tua bisa ngapun dewata mai asa anggia tibu terapun rohanami dilihat di hamu hai pasu dilihat di hami gajeng diur dilihat di hami nang akka pecano tenal magi asa anggia tu ari-ari namang yut boy hita merlas di roha boy hita rak mekel di ulang akalas di roha boy hita rak merduka rak merlumun boleh lumun di roha atau songon hami sendona ni hasuhutun madoson atan istiwa tua nungaris inna songon nama naur jojor songon nama duani biaka hata patsu hata pangkabian na pinasat muna tuhari tinopper niya tua asa dabuk matok songon hata niya tua asa nang 10 pitu may na juba di sampulan hata nauli hata nantikan na pinasat muna raja nami bongbong nami itong hon martongan na jalu asa saat masuno saat tuwetea sa manon ulang-ulang mantamataro na dua itu perbedaan persatuk yani saat itu tu panggabian saat nang tukar horason sumongima pangapos yang kami molo tungado nahurang lebih pakatayon nami mas pengaji mahanu terlumobi dihita dihamu rajai horjali tunggita mulai mani hita mulai nang dituhankan horas mahita pada aku kamu mah nako bapak gawe nako perhorasan apa mah apa kamu iya oke bisa memang mulu di jolo lakaninya nih